ɓe wino wo domoɓe ɗiɗo feppataka ka fanɗi ton. Si tawi domoɓe ɗiɗo weeri ko ɓe wiyata kon wo si mbattula weeri gom an bon pulara yimɓe ɓe gara nanta ɗum ɗon wo si cula naati ñemete yaltay ɓawto ka tawi enen hiɗen andi Mamadi Doumbouya ala wawɓe yewtere ɓawo makko o ala yimɓe tabutuɓe e konngol ɓawto ka tawi kanko Mamadi Doumbouya jokkuɓe mo ɓen ko fiyo jonnuɓe ko ɗum ɓe jokkiri ɓe fuɗɗike ñamindirde hakkundeji maɓɓe no andirɗon noon ala ɗo fillitanteɗo fi Makanera Kake hunduko makko ko ngayiyay ko tuntawa hino siña fenande sabuna si Makanera feni jama on jentoto hay si ɓe yiɗa ay kanko so fuɗɗike fenande makko nde ko aya Qur'ana o hikkinta yeeso ɗon andi lagine julɓe ɓen no ɗuuɗi ha kono janguɓe ɓen no fanɗi kaɓe nani fi Qur'ana no yewte o haray ɓe andi on ɗon ko julɗo no wawi si tawi naare iwri Murtani ma iwri Libi ma Maroc ma ko nanditata e mum ara lagine wiya no wadde ziyara hara on anda ko bandiji kono hande kadi yitidi fi moɗo fi humputugol ber ko humpitiɗen kon ɓawto ka Mamadi Doumbouya johiri kañum Makanera Kake o towal woni ga ko Mamadi Doumbouya jonnimo woni wana Mamadi Doumbouya ko Allah e Makanera e yaadiɓe Makanera andi awa ay Makanera filmingal otowal posti ko andirton taw ɗum welali woɓɓe goo wo normalement kono arda non ko non duwa weltoranede fi hon ɗum Makanera no jonne ngal otowal kamɓe ɓe heɓali e nder komi fuɗɗoto o vidéo mi fotti e vidéo wiyeteɗo Kader Yomba ay miɗo nani mo waɗa ɗon yewtereji faljereji mo wiya menen koy si goɗɗo kama goɗɗum ara men monaki ɓe wi mo wi ñiiri no weli maafe on no uri ko paske mo faala rottanede kono non menen on laisse entre vous là-bas ça c'est entre vous parce que fi on ɗum on doit savoir qu'est-ce qui ne marche pas ayno mene ɓeɗen andi ko buy ardi tonko mi andi tinna Mamadi Doumbouya ɓe jasimɓe selludalen fo yay ɓawo ma yeso ɗo seeɗa ɓe jasinte ɓe jasimɓe Alpha Condé fo yay ɓawo ma yeso ma ɓe jasinte seede ɗum ko gonga hanki miɗo nani Alpha Bakar no yewta no wiya selludalen min daari minni ko Alpha Bakar mo mi anduno ɓawo selludalen on ni mi daari mi tawi ko kanko tigi vidéo no ɗo e yaltinaymo mo wiya selludalen mi woɓɓe no commenta ley ton o moy wi Alaji Sellu kono andi menen ɓooyi ko men yewti ko sadakaji jani woni ko jaɓa hari Alpha Bakar o empoisonna président selludalen maɗum o empoisonna no selludalen ko laaɓi poy sabuna ɓooyi ko men andi no woodi wonnoɓe ñalludude e selludalen wala ka pale Sékou Touré ya si me wowlino ɗum ko kamɓe tigi wiyata koye pay koye janga koye pay koye anda fuy kono neɓama wiyede wana ñande muluku moɗa toni wojjata awa piiji ɗin feñiray seeɗa seeɗa si wiyama yo Allah yoɓe tun a seytini haray hiɗen sikka tun koko boni jokkuɗa enen noon ay Allah waɗi foppu no jenti en hay ayɓe men ɓen enen en wona mone hay goto kono non kala ko humpitiɗe ñallata donc enen koye yimɓe tawɓe ko inete kon le noble du pays haray ɗen gayna ber ko gayneten kon ko ɗo mi toroto siɓɓe yiɓɓe wawgol partage gol o vidéo fuɗɗoɗen golle men ɗen e fe leydi lagine ndin Makanera Kake o holli wo Mamadi Doumbouya jonni mo otowal Toyota V8 dernière marque sortie d'usine aɗum welali communi kamɓe CNRD ɓe kono non ɓe wi ala ko ala sabu nde ɓe buyna wo ko onan mbara ɗo falte ɗon membinde ɓe sofina on ha yona sabuna miɗo andi koko mi yiɗo eɓɓi wonugol ɗo ko esprit CNRD wonɗon ko ni e ni on geray ton ko miɗo andi ɗo Makanera ɗo jonnama o tawi ɓe wi
si chula nati nyemete yaltay yon no hedo ndira ko non tu wawata yarude fuɗɗe meɗen heɗiti on ɗo menen komin arbitrement na menen hollidiri o ma menen naɓi on to kono noon o bappa on beppodiray kono tumi andi ko gonga mo wi ko tora ñamata on tigi surrotako kala okkorɗo ma ñamuɗa wona e lekkol ngol makko ko ɗum menen min falaka ko goɗɗo kala ñamminɗom kala yoɓanɗoma location on tigi falete dartade ma ko ɗum waɗi menen min falaka ko goɗɗo goy sa waɗani men meɗen welti sa waɗanani men meɗen jokki haaju amen wala mi buyno tagala noy na Facebook ko accino yoɓude menen Facebook ko accino men yoɓude goy ɗum neeɓi menen CNRD ɓe signalino compte ji amen ɗi neeɓi ndetti menen mbuuɗi réseaux sociaux menen naafi ɗum men woni yewtirde ɗo si tawno ko fi ɗum ɗum harayno men fankino menen wona fi mbuuɗi réseaux sociaux woni men wolinde ɗo ko sabuna ko mettata kon ka ɓernde amen komin andi kon Allah no halfini men kongol towngol yeso jama haray ka tigi tigi ko yon andu e nder muɗum mi anditinna on fiyo artiste jo an Habi Fatako haray telen Conakry no andirɗo non taw Habi Fatako c'est l'un des artistes aujourd'hui guinéen depuis men fuɗɗi golludude hay si tawi jama wonata reconnaissant enfin mais comme l'artiste est reconnaissant haray hande en décrochi leven go kadi kami andi tinta on onon joɗorɓe Conakry ɓen fof andi ɓeni rien ne au hasard so yande ande Sidiki Diabaté wawi partage de photo Habi Fatako ka page makko yo andu ko golleji buyi on famine en 2020 min no Habi Fatako ko classe Sidiki Diabaté classe Wally Seck Vivian ko ɓen o duwa ɓattade ko ɓen woni groupe makko Afrique ɗo fiando mi wowli ɗum woɓɓe wi no c'est un simple blogueur ta jokku on mi yiɗo ay prometteur o seppay koye Dakar ɗo ƴawa e taxi moto ina wiya kon blogueur jo jokkuɗa awa hande noon ko kamɓe tigi woni en tawtude e wawgol partage gol ɗi affiche ji ɗo ko ɗum waɗi faut jamais dire jamais donc haray ko teddungal e mon onon joɗorɓe Conakry watta on yejjutu Habi Fatako kañum e Sidiki Diabaté vendredi 14 février 2025 ɓe waɗay face en face ɓiɗɗo Sékou Ba Fatako on e ɓiɗɗo mo Mali on ɓe waɗay tinde e tasande Diabaté Kouyaté ko nde ñande andoton wona ko wuufa kon fo tutta ko nde ñande andoton Habi Fatako o hewti 11 ka 666 regardez vous-même regardez allez donc traiter de mode de soulard de n'importe comment kono ande min nay tum merci à tout le monde surtout kadi wombe be yawgol abono ka chaîne makko YouTube déjà retenez-vous bien pour la première fois moins d'une année Habi Fatako wadi 5 millions de vues sur sa chaîne YouTube avec notre type Yangailan qui a cartonné partout dans le monde que même aujourd'hui sur RFI, mais Tegoudemo, et mi andina on est de 2025, ala komanti matcha mundongal no fawa, men huwa na yon kadi muradu ndo lutoton filita de fe carrière musicale makon, ay haray ko sagina kon ino fatude. Ko don be wadi, be wi la comparaison n'a pas raison. Donc, haray ko andi ngolontum, et au février do, haray ko yo jama on noto yonde nyande face en face Habibu Fatako Sidiki Diabaté ko meɗa wadde lagine ɗo andi arsi ɗum no wadde Habibu en noddetake ɗum sakko ɓanne kono ɓawto kawo jaɓi konguɗi men ɗin ay mi wiyata ko min ko en fou hande kala ka nodditete fi lagine yiɗuɗa ba añuɗa ba Habibu Fatako famine fap jaɓay ɓatto jento aray ko ɗum woni nder ton aray ɗum ko teddungal joɗorɓe Conakry ko 2 millions 1 million 1 million 500 natowo womo natata wo joɗo ɓaaro ara ɗum ko haaju mum ande kadi seytane o mala mbuɗi tawetaki ko kala marɗo mbuɗi ɓattoto Sidiki Diabaté Habi Fatako ɓe wandan ɗon fijudaro luttetendo fillede e on se donne rendez-vous à Paris aussi e piiji buyno arde donc ɗum ɗo haray ko andintingol on to watta o yejjutu kadi
haray Saifon Balde no accitani façon golle go kese e do wa yawde ka chaîne makko YouTube ndaro ndun don tawon kadi ko golle labade ko nouveau méthode arten no ngendi leydi mi donc andi si fi lagine no yewtede haray ala polu pierre fo ino jento fi leydi men din no wela barkinabe no wela hudabe ay ko mi woni yiwde ko taw meden jetti leydi ndi jonni Mamadi Doumbouya yo garda men don taw Mamadi Doumbouya no gardi leydi ndi wala goy gollude wala wadde ay fuy himo gardi leydi ndi don halan do hebo ko dum woni yiwde do mi wobbe no mi jodo wa 2040 dum fo ko yela mon ko woni non meden jetti gardien jo gardi ndi leydi Conakry ndi wietendi lagine yo gardu don taw ha gonga fuda si dum feƴƴi haray telen ka CNT on andi toujours min nayon wata on aru monano don gongaji din jabe gongaji din hasita on yidadi kono sa yewti gongaji go wobbe seytina wobbe mono andano weltare mon e mone mon no sonja wobbe kono menen sonjatame menen ko ati kon taw men dabba weltanede ko nafugol yimbe be woni ko men dabbi sabuna ko si anafi yimbe be si be weltanoma bawtono menen tawi ko subi kon ko nafugol yimbe be wowla nabe ko welatabe o we ko nafatabe ko dum be woni ko men plaçantabe bawto ka tay mi inni force vivant ko yimbe be nananaka jabanaka e leydi lagine ni fi hondo hande on yiyani hore mo employé force vive no wonbe ka CNT ben nodditama yo accutu golle sabuna patron mabbe ben patron be mabbe ben nodditibe wobe accitata joni no mo mayani be ngara nafa on tigi kontigi mayani don andi joni buyno do sabu mabbe wobbe warama wobbe piyama wobbe barminama kono ay tumbe hebi ko be fala kun haaju mabbe ala e ko luttiti ko ginenjo sonjoto haaju mabbe ala e ko tawata ginenjo no bittina awa ko jama ngandu dum do fo ko piji amude hande kadi ka lendi fewndi do mo kala no duwa hebude experience anda ko on piranta ko sai hombo pirete ko onno pirante sondari hande e yejjitata suliñugol fi o neddo mon teddudo wiyetedo Aliou Ba se hayki mo are hayki dimo Aliou Ba se yejjiti mo are yejjiti combattanjo Aliou Ba se fanki fi makko hara en fanki fi darani no do fi meden kono gine waywa berde ya faade tum ko do wadi simi wi fewndo do ni gardi jonno halfina leydi ndi yo gardu don tawa gine be ben fama sabuna gine no sikkude hani ko e problème ethnique wona en yaltino e donc depuis le 31 décembre 2024 hande kadi wana fi etini wona wolede ko fi hege fi bitta fi sonja fi tampere andi to non kadi sonja burdo wowde onno arde ay ala ko fandi mo nyawli no andi do non fi o courant on bo yewtude fi dum wiwde lagine taw koko nanoton simandu koko nanoton lawi koko nanoton ruta péage dum foko halaji si ari e pays tay hay ka pale ko moteur hubbinte fi alimentugol pale on andi ndi leydi don taw hara ndi fokkitali Mamadi Doumbouya e nder duubi tati e nder duubi tati e lebbi nayi hani taw problème kura régulali Conakry ko woni e Hollande ko fi projet simandu mo duubi 15 jonno si tawi taw ka Mamadi Doumbouya woni don ko moteur di wona sodede adde wiye bon ko dum do wona installé de do fi modon haray dum don hawni joni non haray taw bawuri no wadi do yewtere en fuddora den don taw voilà be ni sente Ablaye Silla avocat nommé décret avocat jo démissionné avocat jo jetti donc ay lagine ko ni tu yarata avocat jo démissionné ka sente avocat jo jette di leydi do taw ko ma cen corruption on beppina Guinée bebe modja sabuna jama nganda ko fala sina dum ko honno goddo yirta borranede démissionna am battoda
ko ɗum andirta ko ɗum woni wosi ɓeeɗa faala ka ɓeeɗa no faala ko ɗum andirto leydi men ndiri no woni très dangereux actuellement. Bon, rappelez-vous sur les ordres des jours. Bawuri o waɗi fayere janɗunde on andi mi yewtuno e saji go mi yiɗata wolgol fi Bawuri ko ɗuuɗi sabuna si tawi neɗɗo ɓe wi kuddi haɗata heɓo jawdi ko feere nden bonnata min mi sikkuno Bawuri oɗo so woni premier ministre o wolata ɗi haalaji ente. Bawuri anko no wawata wirude 16% courant on ma 15% ɗum ko wona ɗum gaspillede e foyer ji familial wala hakkunde may Allah. Hande Conakry min miɗo andi salon ji buy ko ampulum gotum ɓe mari ɗum kay ko ampulum boɗe mum. Hino ɗo buy ɓe ala firgoji hakkundeji mon ɗo Conakry. E ala e no kono woni siga sonjugol lan ɗum ɗo. Allo ça va alhamdulillah. Tana fus ala ɗo ni kono fala mi lang occupé mi ala tan jo non ko no falɗa woli ko falɗa kon seeden ɗa yiɗimmi kono mi yiɗami worɓe yiɗami kono andi giggol ko ɗiɗi o way giggol worɓe ɗa mari mbuuɗi la mari mbuuɗi moƴƴa noon kan kono gollata obo min entreprise mi woni gollugo entreprise on entreprise on gollugo onno fi resange go rewɓe resange ko rewɓe da sikkude min ko mi neɗɗo samakalajo ne kono resansirta rewɓe ono resansirta rewɓe ko kala debbo labaɗo mi winda ɗum winda ɗum e lisom kaliste momi jogiti sa windi ɗum ko ɗum nafatama après ko rewɓe jelo annduɗa labaɓe rewɓe jelo anndi mi labaɓe no ɗuuɗi de sonaɗo mi daru kayon ko jelo manditiɗa lammanditi Binta Aissatou Kadiatou yo Allah jonnite hoorema allahuma amin a jarama yo Allah yoɓe ko moƴƴi amin bon ko honte Sénégal ga wonɗa o e min ala kami woni min ka pale mi wani ka pale min e juma e waɗiɗi ɗo namere fimata ka ɓernde quoi jogo ɗon nan ta accuto ɗon de ñande ittuɗa ka ɓernde o yo Allah fa yal balaw jogo ɗon ittuɗon de ko ni won ɗon daynirde yimɓe ɓen fima ka ɓernde wona ɗaynugol de min ni Allah ya jawe ambulance parce que min miiɗa gorko feno torki Allah ya jawe ambulance no mi anndi an toma ko boni min ɗawala wiide ko rewɓe gollanta Allah ya jawe ambulance o wonan merci jomi nodditede siburoyɗo seeɗa o way sa noddital min miiɗa projet ji maɗi billahi mi nodde gram ɓayɗa noddala fiyonde min ɗon min minni worɓe welatala anaɗa mari rewɓe noddu ɗum no ala waɗiɗa mari kaye rewɓe noddu ɓen no yewto min kami noddata ɓayɗa welammi rewɓe noddata kono noddanta gorko mo waɗantama e fuyi kono min mi waɗantama andi gigo kaka ɓerde wona min mi innima mi yiɗa gorko yiɗammi jamais dans la vie jamais haysiɗa yiɗi mi jogo ɗon ka ɓerde ma tawtuɗo mais mi yiɗa gorko yiɗammi je n'aime pas ça wela cala kono gorko yiɗanta gorko ko fiyon waɗan toon gorko gonɗo yiɗanta gorko andi giggo kaka ɓerde andi ko Allah watta ɗum ɗo min mi gollirta noon ko Allah watta min na noon mi waɗi fiyon no je suis pas de ces religions là min na e kan dina ɗo mi tawa ko dina on kanon taga min ko dina mo kala e jokko haaju mo a jogu moƴƴa ka onon no moƴƴani o ono moƴƴanan kono min no moƴƴanimi yo mi yiɗa o jokkeren ɗan façon ɗo ay jodi jeejima min ala ko gorko jeejiranmi sina hara mi ware wara gorko min haɓɓugol ɗo gorko junnita ɗum no welami par ce que ala ko gorko jeejana gorko a wara Allah tan laɓe joddi ɗum ɗo ga min Allah no yoɓi min joddiji ɗe fof et puis yambiɗo sodanma col minute o ñande fottuɗe o mi sintinay ɗe guite ma par ce que tu ne mérites pas voir le monde merci
Ameritan dar woladno normalement ka doit de sintinane de col minute gite. Grazie, non Merci, on verra la suite. Merci. Ok, sono la javi. Ah, merci. Bye bye. Min gorko sa waɗata debbo retere innugol tie dam konno gorko wawata wirde gorko tie dammon keri mi biɗo wawi jaɓude ɗum honno kere rewɓe saɗi mais écoutez attentivement gorko wawata wirde gorko tie dammon keri ɗon andi kon ɗum signifie fottiɗo e jomo anda ina tie dammon keri ndara ko min mi fottino e jiwo Dubai e hoore essentiel minimo I love you o wilam fuck you men o duñimmi kadi mi anda konde hondo wolto kono mi yimo waɗani mi andi ko mi woli ko welali min ta gorko hay goto wiyan I love you yiɗa kaɓernde am rewɓe saɗi hande rewɓe no wullito ɗo fi jombede mi anda ko jel kontotako worɓe no yiɗa ɗo worɓe min si mi laamike leydi ɗum fof mi tongan jamais dans la vie ça marche avec moi ko ɗum fof bonni o aduna ko ɗum fof sattini o aduna yiya rewɓe no watti hore mum worɓe yiya worɓe no watti hore mum rewɓe yimɓe ɓe fotta e ɓen e sinjinagol inna l'air style va beaucoup kono ɗum wawata martirde anna on boni gorko fewtita gorko wiya no yiɗuma minen fewno mamiraɓe amen ɗa suusi fewdugol ɗo kikalajo yaɗa yiɗimo o ronka nadde kurale ma kere worɓe saɗi o rewɓe hande mo yiwɗa o no falaka profita ala worɓe ɓen ala jaɓude jombude a wolay haronka kala mo wolanɗa jaɓata wola jemma wola ñalorma hino way worɓe ɓe fof no waya paykusare woni gol silbatere no weɗa yimɓe ɓe yiɗa dérangement yimɓe ɓe yiɗa kawtal yimɓe ɓe yiɗa bolonda min miɗo huuli o jamanu men hande sa darni suudu Conakry iwruɗo ka village ɓooka ka matti porta woɓɓe ara e sembota ko aɗa koyɗe muɗen no waɗi fara mi simi darni suudu yimɓe wi ara e ton hiwrodiraɓe fof mi buyina jaɓata ɗum min sen iwi ka fuuta en ari ka saare ko pine to fottini en ko ɗum menen si men darni cuuɗi allahu rabbi ana o cuuɗi ko wawa cuuɗi kula beyi darna ɗo suudu yiyamo kala no ara yuroma et puis Conakry ɗo mari systéme bonɗo en hande ɗo min mi wolanayon Conakry ay way aventure fami ara haɗa iwi nokkugo yiya ɓiɗɗo bappa ma kawma ma mi anda honɗum e honɗum no iwri nokkugo ara hay a gontali ɓe ara ɓe nawoɓe ari salmingol ma salminon goɗɗo fiyonon ara ton salminon ko fiyonon onon on ala systéme onon ko fiyonon accitan ton haaju ko ɗon andi ton on ala golle ma ɗum goɗɗo duwaka iwde Sénégal ɗo walla Mauritanie walla Paris ma Londres ma Suisse acci ton golleji mon fo inon ɗon ari hiwragol on tigi fiyon waɗan ton ɗum fiyon ɗum tawi ɗo oɗon jokki en ɗam fenade ɗe gari ɗo salmingol en ganda so hewti e jang haɗa on fof kon ñanne sitegueɓe tun yimɓe bamɓe yimɓe hulɓiniɓe ɓe ala programme donc ɗum ko yo accu e pays o ça doit cesser parce que si accani haray kelɗa leydi no hulɓini no woni yarde no rappelez-vous que notre vidéo est en pause maximum quand même maximum de partage et like comment ça peut marcher hono ɗum goɗɗo wawi jaɓirde ɗum o bolonda bonɗum ɓe ara kama hara ko miijanogol makko boni ɓeyna ɓe arma salmingol alaji kaari yummirawo e ñande o yimɓe sitegueɓe on le connaît mais yimɓe ɓen haalantawo ɗum minen noon min jaɓata o ɓurdi barde mon bon rappelez-vous que le pays est en danger joni mi harana o mouvement jino ari Conakry woɗi mouvement jino fof ko fi CNRD mouvement maintien de la paix onon ɗon huuɗa ko foti wo mouvement maintien de la paix ɓenno kayno waɗi sere woɓe yahi ka ammara caméra ɓe tiri photo ji ɓe poste ɓe waɗi groupe uji min kala ajutuɗoran e ɗum mi bonnanaymo parce que vous n'êtes que des lâches des manipulateurs du pays vous êtes des cons réunis dans tous les niveaux des carnivores sales alors haray en artude fi nde yewtere Bawuri fi Bawuri no yurmi Bawuri a hersini hoore ma e yeeso jama aduna o Bawuri si mi daari hande ɗi wonɗa wowlude mi tawa hiɗa yurmi
bawri an aronku mo wiya no bonude kuran sina guinéen hakkunde may Allah hore ko janguɗa ko fo mi ala ni on kala janguɗo France ari lagine lorray kala janguɗo France ari jonna golle lagine on tigi lorray on tigi naaday en e finu fanu bawri o ko France woni gollante sina ɗum hande guinéen mo andanda hore ma plaisir dans vos familles ici ala hay ferwal kama ala climatisé ala télé moƴƴo hande télé o buino wodi do ko RTG tun koye ƴettata ɗum kadi ko ha journal hewtara ɓe ɗannini ɓen konno wawi gaspillirde courant kandanda hoorema Conakry hande ay fof ko kembu defirta ala defirowo ɗo reso kano wodi parmi vous ay wurere courant defirde ñiri on ala onon kadi yalton wiyon ɗo jama on iɗon gaspille courant joni e ino ko woni ko ala ko fandi mo ñawli ay fenande o jaɓalde wolude menen me yalta me wolna guinéɓe ɓe hikka kadi ka suumaye ɗo wo courant o heɓata few suumaye on ɗo fiyon ɗum ɗon andi ngal batowal interconnexion wal daringal ka port Conakry ngal batowal ɗon fof no andi fi maggal taw ko onno ngal addiraɗo koye hoore yerdodiral hoore ñamande hay Sénégal ƴettuno garanti hay Côte d'Ivoire joni noon konto ɓe itte tambuɗi ko ɓe yoɓa fii ɗum ɓe wakkili sodugol armuji ɓe wakkili sodugol piiji fof ɓe adda ɓe darni kono ɓe wakkilaki waɗugol ko hani ko jonno ɗon andi ko wiyete kon caution ko 2 mois yoɓa garanti lewru woturu yoɓa lebbi ɗiɗi luttira lewru yoɓa caution lewru ɓe hokkama lebbi ɗiɗi ko yoɓata caution joni noon guine jooɗi ka caution ji ɗi lanni parto e mbuuɗi maɓɓe ɗi a yoɓa e maɓe seeke parto ala ñamande parto si luttidi on en ko an perdata kamɓe a yoɓay joni noon ɓe andi Aboubacar Souma holli mbuuɗi ɓe yahi ka EDG ɓe waɗaniɗo yimɓe hay compteur ji entreprise ɓe waɗani yimɓe ɓen compteur ji usine ka cuuɗi ɓeni ko yimɓe ɓen yoɓi yimɓe ɓen kay ko bandi mi ala wolde konno mafiyaji ɗi woni feƴƴirde ton ay nafiya winday ko windaki ka compteur ɓe ndaari ɗum lebbi tati ɓe tawi ala marsude nani ɓewi o courant on no gaspillede joni noon wo batowal ngal yaha woni bawri noon no waɗɗo yewtere layi fuure ay mi yi bawri no wola ɗum mi tawi ɗum no yurmi e mi tawi guinéen jo mi anda kon ɗum Allah waɗi ha tawɗen koye guinéen ɓe ha tawata koye guinéen ɓe lorrotoɓe siga ka lorra ɗo tawi koye guinéen ɓe sondotoɓe siga ko sonja ɗo wallahi yimɓe dannomama ɗo ministre mi monaki par ce que ɓeɗo si ɓe nomano ka ministre c'est à dire e heɓayno crise nationale si bawri waɗano ka ministre premier ministre en innano ko fiyo wonano si Alpha Condé laamanoki lagine si lagine gollaka harayno wiyano ko sabu Alpha Condé laamaki ko goto petto lutti laamaki lagine anden kon ɗum feƴƴata si selludale laamaki lagine ha woni ko honi o haray ka tigi tigi haray wiya kadi ko fi selludale laamaki ko ɗum haɗi simandu laato ma laawi heɓo ma ndiyam ma courant enen toujours marsata ko ɗum waɗi fewɗo ɗen haldi fotti e heɓi gardijo halfinaɗo leydi lagine ndi yo aynuto ɗon ha ka tawata ko sati konno laati bon si mi yiɗi yewtereji bawuri min na gandal jokka si mi ko bawri heɓata fenugol kon mi tawa goɗɗo wawata nande ɗum kono noon so jaɓayno watta o wattu hoore makko intérêt watta o hersin hoore makko watta o jaɓu o wonude mokobajo mo hoore mum furɗi mo duuɓi 50 e ko fawi tawata ko fenade o suɓi e hoore o aduna ɗo yo andu ko boni so woni wurde fewndo mi yiɗano wolangol ma ɗi konguɗi ɗi kono wallahi sosoɓe hutike ma forestier ɓe hutike ma non mi hulima ko mi sustama eppiɗa hulɓini yiye jakoni wawɗa hey ono watti hoore mum feetuɗo hey kikalajo mo duuɓi 50 ka ko jeɗɗi no wola fenade bawri a faala guine wutoma a faala hollugol jama on fo an babbe makko yewɓe goro bawri jana mere ti en ministre incapable mi yaali ministre jo kataɓe ɓurma an bawri arɗa ka primature tum leydi satti arɗa ka primature tum fo laccodiri arɗa ka primature tum leydi ngaɗi min bulanima kono ayana e hoore makko Allah maram makon an ko moƴƴuɗa o ko opposa par ce que an ka primature ton ko lorra ɓuri billahi wallahi tallahi na ndiya na courant sa kattike nongal batowal yahi ɗaɓɓuka ñawɗa de ɗaɓɓuka ñawɗa
Yok on bato on tabuzu donde. Si bato on buzi don me wola yon ko boni. Me den eban yon piji halkad me bonna yon inde kadi buri ni salala do jabe adun no mettaw. Enele groupe majju be ben dun ko seragel. Don andi seragel den bonni be hakkil. Ko do wadi taw bi wi min nam peti ngai goto. Si feno wo walli feno wo penale dem janday. Kono non min nani bayana Ustaz Taibu. Ustaz Taibu do ngandi ben ko duwa yembe e wawgol wadugol bayanaji fotudi. Ustaz Taibu si yewti firo e nga jabay. Ustaz Taibu si wola ni ma fi batoje wira e adna e lakara jabay. Sabana min nani be mari mbudi on kono kongudi din kadina be sofi na bayanaji ubudi. Ay saida nande ananay. Tapoter, partager, on va bouger. Ustaz Taibu wi. Womo jokki fenande ndeng heba idole ha. O nyande gore, gonga ka memmino to fenande maya. Dun kono woniri. Awa fenande no forma lagine no wiye seragel. Fenande hulɗininde. Fenande waɗanande catalogue. Fenande waɗanande pilieje. Fenande waɗanande ɗaggal kono. Si tawi mi mayali. Mi ɗannina e seragel mi fodi on ɗum hande mi waɗani bouton mum maɓɓe ko mi ɗannina hara fi ɗum woltake lagine je vous promets mi anda noon sino heɗani on min sen gerdi mi bonnana en déjà min namone seragel mi woni ko mone fenande nde joguɗon nde ko nden taw mi yaltinanta CNRD par ce que onon seragel o wawata joɗade wi on ko laamu patron mo ngo wonɗo mone mum ɗo wawi wonde joɗade wono mone Dumbuya menen men humpito ɗum men ronka wowlude sandita vidéo on haldi on fotti koma ya on jaɓɓito laamu Dumbuya ngun ay on on haray ɗon ɓattodiri c'est ça non a pas de problème e huwodiray mi jokkay ɗo ha patron mo hewte ka kiriyef min ɓuri on feetude sikki si patron mo naɓama ka kiriyef o landitama ko wujji kon hande kadi konno wol ton woɗango fof noon ko hunde wotere pet ko si tawi tun on yaltali on suma manifesti ɗon e leydi sabuɗa mi nani ɗo wola ɗo konguɗi ɗiɗi ɗi yiida yaada wiwgol onon ɗo mariɗa mouvement de soutien seragel ɗon ko moyen probléme ɗon mariɗa mouvement de soutien CNRD ɗon no mari probléme on se verra mi wi'i tun mbuɗi ko ñamuɗon ko la contribution de CNRD que vous avez goûté là ah baba buy heɓa zone interdit leydi lagine ɗi ana ko bana ɓuri on feetude mi jidiraje laawiɗe boy dogguɓe moodi mum sonkanayɓe moodi mum onon kadi herse seeɗa ta mbuuɗi ɓuran on gorko mon on ko gonga mbuuɗi no weli kono gorko ma on no arrange tous les moments rewɓe o wawi moodi maɓɓe woli ɓe nanta e ala jaɓude few jidiraje ɗe ɓurgiti ɓe nanta wimi awa kono on verra mimi hawjana on mo dogi modi mum jokki politicien on tigi wawa manja sidi ɓe ara e werde mon no ka maison centrale miɗo toro taw Dumbuya yo darnu maison prison fi rewɓe miɗo andi jijiraje buy détournuɗe mbuuɗi tawaɓe o seragel mo ɓe windata ɗo lisi mum fala yo Dumbuya yo jonnu ordre ministre de la sécurité o yoɓe darnu prison ji fi rewɓe men darna e camp pénal kono hakkili ɗo ka rewɓe wujjuɓe mbuɗi soke ay miɗo andi ko mi andi ko on wawata mi haalani on de kono woni jokkude Ousmane Gawal ka on a vos photos on a vos vidéos on a tout pour vous o yi déjà ɓiɗɗo Mandiang Sidibé on fuɗɗike yaltude o wowla ɓiɗɗo Mandiang Sidibé on ɗon andi ɓiɗɗo Mandiang Sidibé jiwo on ka ɗon andimo ka jiwu ko fuɗɗike yaltude wiya miɗo wulitaɓe waran miɗo wulitaɓe nangan miɗo anani sécurité yango ana har ya ana ɗo duuɓi tati ɓaawo ka har ya ana ama paaki har ya lawolde ɗi konguɗi ɗo mi yimɓe no postiɗu wo ɓiɗɗo Mandiang Sidibé nomanoɗo responsable matoto wo no wulitaɓe warumo ɓe wulitaɓe nangumo wo ɓe wulitaɓe kinapumo a yalta e ɗum yaltu e ɗum min jaɓantama ɗum prison rewɓe darnete prison rewɓe bandi on ɗo sikkude ɗon hakka
Minni on jokka dumbu ya so kedo si alla salaki me huwa yon ko boni ndey tande 2025 be de ngandi en yo ngandi e ji bondi de jumare nyande no gay sappo e jetati janvier 2025 me de wolde halaji wada inshallah lan on jadi tuma prison faamu wada kona krimi jula mi toro alla la ngandi be bu soketebe jiwono hodi kole ya do be kadi ko ma soke jiwono hodi dabon pa dai dabon de matoto du fo ma mete en prison jiwbe soso no dum mema tawali gollata fushina so de gol periki jiwo tokka peda sandari wana ya masigao o ensinanga makonda na mado 2 ans de prison yimbe be weltoto n'est-ce pas wana ya masigado sinanga mado 2 ans de prison rejama no welti ka welta aya wawa tado ginkol do infinity wat nene mala entreprise babe mala entreprise na musique ma woni marsude na ka se njano won a hebude adi ko beta ko justification de bien comme dun no wodi justification de bien personnel dun no wodi awo na jama ngon suma o jawle ko wonda hebude konto wonda itude du first ko dum moƴƴini kiriyaf ko ma du fo lande o jawle dogingol otoje serude kombo jonnuma justification de bien personnel on justice donc kadi o jot ali ko dum ni o prisonnier di wade o yi Mariama Kankala be o retiri ke affaire ji dinka la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma yummira onangila wal aventure woyoy yummira wa kilandeste ko lawol ni Nicaragua ka ko manke pa Mariama Kankala be onati ambassade France be ni be okata visa ambassade France be okata ambassade Allemagne be okata ambassade Suisse be okata ambassade Bruxelles be okata ambassade Amérique be okata en Europe na dara ko dumbu ya mo ila ma passeport diplomate en représentant par l'ambassade sitanga ya fiu aya ambassade de Turquie be okir de visa di kado be no be okata anu do foko problème jima joni no la bani be patron ma ya prison nini dumbu ya no andi dumbu ya so fala mo yon tajondir de mara ka biro ma ko lineto watoto fita on fondu gasi kamo weltanima cerno Mamadou mo dingirai nini moaddi karamo ko be Pakistan be bani Israel fo moaddi hay tawdo ko lanno dir allo komboni mi ala peti un kadnado mi honto mi sabotuma ono on fena e ore goddo kono watta TikTok andi ono eno problème mongo on fena na jiwo ko ino ko Senegal wondo do mari budi minima ya holla yimbe be kaka marché gollata on suudanta golle maade donno hay wala na yimbe ben ko basal leer jata da her sirkay ay na du won apostude ko kala bana tu won apostu kero mi ala ndarde aya filma video jinna mi herja ya ko putte mi herja ya ko basal ay ka altiga yi ko mi woni do dandi way min nami de ko yimbe ben falda yo yide min nami falda yo yide on andi ko mi woni do ka no min du no naajwa nami fala jo mi anda on to wala mi anda jon ko fiyondum a hollata yimbe ben ko hako putte herjata fiyona wadanta ko fiyonno ngani a hollal inna yimbe be min ka no inna abba mi wala no wonirta yo babba getto ko yi maccu kumbale o way fermo non mi wona ma no gerdata wiya min ko mi gorko yudo kamen mi wi to mi ala métier mi janga nami mason nami ferrailleur ko mi herjo ha ko bantara e putte okay no problem anani ta ko mi goddo e sista golle mun ka inna be mi herja basalle
Oi giti ande no wojudi. Atino nini afala bengu. No nini mi bezo nake bengu de. Kondo bezo nida. Nini kumbudi mi fala na bengu ta. Dubi jelu da herjide don ha ko pute. Mi depuis 2020 mi puti. Depuis 2020 ay ka jelu nyalla. No dule ma ta ma le ko mi gollata ko no dudi. Basalle on kadi a sofina mo. Basalle a wonde mi fu sofina do 5 sac 10 sac. 10 sac basalle a herje. Journée wa. Gite de ulla ka de ullata. De ulla de dum do ter. Allah. Kono non joni faal da wada gol tikki. Kere non ko ben no so danta ma basalle herje. Mais bien sûr si be tay no convaincu be so day. Aha. Donc joni an kadi ko dum don faal da na demu TikTok ko yeya to ha ko pute. Way ko dum mi faal. A her sira? No mais pourquoi mais sur ta ko dum mi wuri? Awa non ande petida ande no petida da affronti kono ya andu dum do na hakkunde men wona wolede nan. Me la ngandi. Min no ma mi lili may aduna. Me dum na fuino. Mi holli adna fo ye ha ko pute. Da bay photo ma kadi mi posta. TikTok ango. Ko pute no ye ata ka. Lan jadi grand. Aye kadi konko. Konfi me wa dum no fo mi ye. Afena. Ay no ande anko fena ta ko do wadde tay. Ko yimbe gollanta kedda sikole mi anda. No plan no muditi no plan ta ko do. Onde tuma. No depuis 2021. Na mi halde no ya kito fembugol. Fembugol no dum no mi akiti dum no mbudi du dai. Ko bantara on mbudi no dudi. Mbudi no to modjal. Ala problem. Joni jango. Adana konto TikTok ma mi holla yimbe be yabe abono. Okay, joni jango bi lerombo. Wana oler do nodda ngadda konto TikTok ma mi holla. Andi no an goddo nodde dara addugol no yaaji go yigol ci sela comme ça. Engaldi ka. Okay. Engaldi ka engalda. Engaldigra. Konde non jombata. No grand dum don taw teto fi jommu gongol dum do walli la. Joni ko mi falda artude ko an kadi a famdira e bolonda. No mingo dum do go de fi jommu go la onde bolonda ko jommu gongol mi wona preta. Kono la fala ma wajade. Ko e buda onal da biro manan. No dum do non la wakili. Ko jella bantabe lewru kala. No lewru. Amin. Allah ya ande Ameriki ande. Amin. La ngandi do le jiwonu ku Ameriki jiwu laba ku fala ku bengu modini ku kanko non jombatama. No ye mi no mi wombe tombe se ko. Afala ko ore I love you. No mi ayade ro mi bezo na wona yafu. Minni mi do fala ma okkude jiwu bandira unga jiwu laba ku Ameriki ngu wakiliku. Me ata granando. Na mi do mari bengu. No mingo nini to ami no ta as ko wonda do dubi di marda da pre. Dani ko dubi jël mi mari. No dum do dal. Bientôt me bay 40 ans. L'homme sans femme. Sokka jude. Granga Paiku mi ko mi kala to fokutu do war gol coup d'état ya kom paiku. Ngom paiku la jogi 25. Petit nini ange sajo awunti adbe tak awunti ka. Nini awunti petit awunti. Hore mbande nini ay marto refusata. Okay, jora la problem jor wala du ko mi ma ko jang. Engaldi. Okay. Jama no feti ande de nan. Epido ngaka. Petit, anda bonne célébrité. Kono yalla o kon célébrité, o nganda célébrité ko nawnare holbinide. Jama no fala ande de nan. Fala do ande de yo men budi mara men lile. Ngolla adna on golle made. Mena me ngala sekere de. Mena sekere ame on ko 00. Me anda kad mi surata got 2025 do sa woli fenande ari doga mi wolna jama on ko dum woni golle ma. Si ha ko puti o limbe ben ko ha ko puti ata si ko ndobbo la yimbe ben ko ndobbo. Kala ko gollata faut pas avoir honte de ton travail. Faut montrer aux gens que anko do woni golle ma, n'est-ce pas? Si kare do yidi.
Yimɓe ɓen no faala andere ɓinno mi ñañanta ɗum goɗɗo fiyo yimɓe ɓen ande taw tuyiɗa wela jama on haray c'est votre affaire. Bon, nous parlons ko wiyete séragle. No andirɗon noon séragle no jooɗo tun no jooɗo woyɓe partout dans le monde. Sere lakko tere ɓen kolloku hakkille Allah ɓe no yurmanmi si mi ko ɓe gerata ko ɓe tawa ko yimɓe wonɓe torade yimɓe yurmuɓe yimɓe mañi pilaɓe yimɓe feetuɓe kono ɓe wi ko fattu andi kon to fala ɗi ñoƴƴante mene si Allah salaki min andinayi on séragle ko fenade ganda ɗo si tawi ɗum no henani on je vous promets mi andinayi on ɗum ko fenade woni nder to l'avenir nous dira comme c'est mis dans le corps hakkude Allah parce que ko ɓuri kon taw jaman ko doit faminede réalité leydi ndin ko réalité labaɗo woni arde dans l'année 2025 parce que ɓe hooli ɗon ɗo bu yahay prison fiyon ɗum waɗi mi wi yimɓe ɓen en trembli taw ko wiyete ko séragle andi hari buyta o humpitaki ko Mamadi Doumbouya woni ko sutena e nder ɗum objectif maɓɓe on ko hendagol o parti FDC sikkude yimɓe ɓen ko feetuɓe mi andi non à l'avance. Bon ɗo e le 31 janvier woday no gasa ko parti FDC on yewti kon famine tantiɓe ɗo ɓe allo on ari ka on arani mi ari ɗo way goy day jam alhamdulillah ɓandu mon no ɓutti alhamdulillah andi ko mi faala ande ɗon ko ya estopita warama ka yaltata ami yewtama ko mi faala ma yewtude kon ɗo ari mi yaltini konngol mongol ɗo gasi kono jooɗa estopa fanu tuma alhamdulillah konto woni ala yaltude kono simo falala yidde yo invital Lisbon naɓa ɓe Lisbon ton men jooɗo e ɗe batoje asi joni mi nodda on si mi gayni live wango no ko fi ko pay kumnano santerɗo kono ɗo lange direct parce que yimɓe buyno heɗitino o yaltaygoy mo faala ya wallito lange makko yandi fiyo aduna o andumo mo mari jelu ɗum ɗo non e yewta e kadi privé ɓe adda e mbuɗi o min artiste on si e ngola ɗo fi on tigi wallina e kalsi gasi ella ala inomo ɗo joni yewte jonne inomo ɗo gafala yalti noon fof o explicanama lamdo mo na ella hakkude mo to gasi en heeɓi artiste je goo kadi allo granjo on no wayno nala tum kono yimata mi ko afrobeat mi yimata waɗi afrobeat ama piano mi yima e pular e anglais mi yima e kadi créole Guinée Bissau mi yima e portugais mi yima e français mi yima e zarji boy ɗamari album jeni la jogiti album ji ɗiɗi kono ɗi yaltal taw nini noon ko EP a gommi woni yaltinde ɗe ɗo balɗe kono woni EP ko musique ji ɗi jar sa waɗi 5 musique ni yara yaltina on une fois kono kange amba waddi featuring kange Burna Boy kange Asake non kono bientôt inchallah hiɗa cartoni lan cartoni seeɗa Portugal ga minanete Guinée Bissau kadi oui kono ko communauté Guinée Conakry oni mi nangal taw moƴƴa kono lanteji ndi inchallah ko communauté ombo Portugal eɗi ma portugais ɓe mi nana lan par ce que ko ga jangotir lan jogiti concert kadi inchallah a watti juude ton concert ji kon nayneteɗa mi indi an ko Showboy International mi waɗi Showboy International awa ka artiste jo kelluɗo e ɗamari combien d'abonnés YouTube
YouTube no, mais là beaucoup, mais là abonné bébouille, mais là abonné bébouille. Isti 500, mari combien d'abonnés? Kadi mais là abonné bébouille. Grand. Oui, c'est Quanto marda abonné? Kame wata andu tu defima. Ok, abonné la njukiti c'est ka Instagram. Oui. Kodo mi njukiti abonné. A musique jimade kaka Instagram yaltata. Mi altina ka Instagram, mi altina ka YouTube, mi altina ka Spotify, mi altina partout. C'est Tele non ka YouTube, kono windu dato, ka YouTube ma, kono windu dato. ka YouTube kadi ko Showboy International modi. Ka yaltinda don Showboy, a yaltini to musique jijelu ka YouTube to. La njogiti 5 musique jang de do balde video en kesso yaltay. Depuis fu ida yimu day fu ta yaltinal sin femme. No mi yaltini. Ah, jonno ko yaltinda kon don ko jalondani. Jalondari la njogiti godo 7,000 dari la njogiti godo 4,000 la njogiti c'est comme ça monte un peu. 5,000 4,000. Hey. Gara. Yimi ko yimu da kon to men nana men anda ko do wona ni 4,000 ma 5,000. Mineral. Imani men donc yimata kon to parce que do jama on ta fuɗɗi ke famude ango mi sikkata o medde nganduma. Okay. Oh Showboy. Oh yeah. Oh yeah. Go Showboy International boy. Mira joki ko joki lang. Sagu mape wo min ko ba o mape tu mi milutata. Bai ko chomi onyawata. Be etoto kono beronkai. Bai ko chomi wendi dali kongo to motata. Hey, bai ko chomi wendi dali kongo to bonata. De asika berena mahara ko ba o matu obe joki dei. Asika berena mahara ko ide matu obe waulata de. Asika berena mahara ko ba o matu obe joki dei. Asika berena mahara ko ba o matu obe waulata de. Très bien. Franchement, Okay. imani men kade portugais. Okay. Essa é aquela coisa mais linda. Quando eu te vi, fiquei apaixonado por ti. Yeah. És a minha vida. Caminho gosto me dei. És a única que eu quero. És aquela que me faz sentir bem. A minha mãe falou bem de ti. Até a família curtiu de ti. Ok. John mene marama do projet Simandu 2040. Ok. Simandu 2040 yon do sa wadi do album. Ya men John na mo president Dumbuya o manager na. D'accord, alors problème. John prepare do album fi Simandu 2040 men John na Dumbuya parce que anko do wawda carton de feondo. Ok, ka ade de 2040. Aha, men John na do General Dumbuya. Walla no carton ranan. Anko mba falda yimudu de lagine feondo. Yimudu gole mo lagine mi anda mi langi di musicala ngazi do kalondo pre me wa me da golludu de inshallah. Afala waddu de Big Soul. Me ngambo. Anya Big Soul. Boppa mi boppa. Ok, si mo di show ware me da wa ci pora ko ka studio. E mari kay to ine te do Moise Gaza ma fata wa bafi o don kadi do way wad. D'accord, alors problème. Si mo di show mi kala woni show. Ma ya me wada. Kameno so wadi da walli na mbodi sur la table. Ok, jël me walinda. Ko nga mi nani ya joni anga asake woni groupe ara da way walli nan de men to 20,000 €. 20,000 €. Ok, ara min ko jëlon te intérêt angonto. Oh, ko walli ta ko mari mbodi. Ai mai portiga ai mai sera dione ai mai landuma. Ok. Ako business. Ewe me wali na kaitiro ni kataba me asina me nganda kono. Me wada kontrao. Komba woni manajema. Me alani ni manager. Na ngodo de sel. Komba paradisuma. Producteur ang la njogiti producteur jo mami golli date mo na producteur jo ang parce que mi awon to mi yoba mi wada ko nati pro inete ko producteur jo mo Sierra Leone kono ko Guinea Bissau
o basi ni no moga mo Portugal. Hawaɗa wayimo de nan. Okay, merci. I will leave, baby. John Mendara no men ɗaɓɓitere Showboy International, okay? Showboy International, merci beaucoup. Ko wakkilagol. Iɗon jangi ɓuranan kay seeɗa. Meren jangi di fou. Eyo, fabi ala e rabbi kumatu kasban, ɗum ko cortolol ngol woni. Okay. Voilà. No, mi dandi biro an ko mi juli na ko mi dandi. On anda fabi ala e rabbi kumatu kasban on ko cortolol ngol woni ne. Ko walu kulli. La bimbi jonne tanti téléphone on jarama. D'accord, on jarama boy. Okay, Allah yon carton. Amin. On kadara yi men peso ndi admo wara walla me partage gol. O menen ko mbudi on me woni gollirde ka artiste do menen ay Allah wadi ko leede porto wonɗo. Ala problem. On adday moni o men sofina. Okay, ala problem, okay. Okay. Joni men inde bira yo jonno men contact mo are gollay. On jarama nan. Okay, on jarama. Showboy International, big power. Tanti o artiste jomondo no fori nani. Jono yo walla ha mi hewta Lisbon mi waɗanama promo. Inshallah, ko ɗum fi innuma ya non dan kam privé mi ɗaɗo haranta. So wallidi ɗo visa Lisbon joni mi yawi waɗanama promo ɗo lebbi tati mi arta mi jokka hajo am hay kulle ɗe gandam. En garay feere mum inchallah. Kanko andi. Inchallah. Kono nodda yewte la fala yewte. yewtay. Awa la hiwroɓe. Jarama buri ama hisina kala ɓiɗɗo julɗo ja. Jarama. Nene. Ala awa hikka nde hitande 2025 ɗo tapote. Yani on nde hitande ɗo en sokka juuɗe. Allo. Min ta noddan ɗo urkina hito ma yandi. Mimono fala no urkinira hito min na en bolonda e. Mimo noddilan ɗo no famine no sorti soɓe. Fala ɗo sortude soɓe o yo fimu kuse. Min ta goto noddan ɗo urkina hoore mum. Min sa noddatalan ɗo fi en fiju jale. Mimo no sorti soɓe hollatalan ɗu e. Min siɗa mari caractére. Ko min noddata yo allo. Mi ñawlaki goɗɗo e nde sare. Sa ƴetti téléphone ma on a noddali bemma, noddali bappa ma, noddali kawma. N'est-ce pas? Min ta noddan urkina hito wima. Min ta kene ɗo wayla hulɓinde. Iya yin koy gosaki no noddan mi ɗo ɗo na tivanu voir. Ko satalde wawata o yiwde. Min mi wawata yiwde. Voilà, ko satalde wawata o yurnagol. Min o wawata yurnade. Tan ukkoyam. Parce que on en tant que goɗɗo no wolande on ko nafata on jaɓata. A fala men yawade. Mi wata on yawade. Ɗo gandi ko yawi on konko woni to. N'est-ce pas? Miɗa haala wingi toro. Kala noddowolan ɗo min mono sorti soɓe mano mari caractére. Ko goreɓe mo laami lañide ɗo. Voilà. Jaɓata pagay wingi ɗe o funu fana. Donc artiste ɓe mo kala e catégorie mum. Artiste jo, blogueur jo, influenceur jo, lanɗo leydi. Mo teddinta ɗum ta yawa ɗum. Mene meɗe wawi bonnude inde goɗɗo yawma ijin hara boni. Heña kuufa e kun men lancita inde on tigi nde. Menen siɗa mari a hokkata ɗum ko haajuma ɓi mari maayi en. Min mbiɗa andi ɗo yimɓe maɓɓe no mari mbuuɗi kono nafa ala yimɓe maroɓe mbuuɗi aɗi ñola. Heɓon ɗo $1 million tawa ɓe nguura mo fof no weela ñamata hay tew yimɓe na sappo sambur ko Konakiri tummi yi ɗum. Voilà. Min noon min mi haalanan ɗo haala. Mi walotoɗo e danko yewindirako e fuute no takoɗan hande kadi. Mi yino wurirɗon ero sappo sambur. Danko e koy koni escalier. Janko ni walor ton ko fedo ton kon fow. Moko ba e danki yowaki. Nde turuwa yay labutane ma kam militaire. Ɗum fof mi filmanama mi addanama. Min noon hande kadi yo goɗɗo yawalan ɗo ndara si mi wirtata. Wolay mi jogo kadi micro. Mi wola inde selta. Et puis jayiɓe ɓen ko ni walorta to gayni danko e koy ko ni wayni. Goɗɗo walo hakkunde
goɗɗo waalo dow kono min sikomi kaka juɓɓe won ton ko ton mi walta ka worɓe ɓe walto to min simi yahi ɗi seltaji ɓottere ɓen kullo sila waalo ka worɓe walto lutta ɓe warami ɓe beppina laayone kono mi waltako kala ka rewɓe waali jiwo go waalo dow mi waalo ley ma o waalo dow goɗɗo waalo ley mi waalo hakkunde ɗam miɗo wawi ɗanade kono min e gorko men ko fedanki owe yi ɗum noon kadi ɓe waalo ton ɓe filmata to ɓe yaltinanta ɗum yimɓe ɓe normal ɗon duwa yaltinande yimɓe ɓen ko waalo ton ka min mi yigine ɓe kataɓe kono ɓuraɓe yawɓe Canada ye goɗɗo sooda ñaamete sokira ñaamete on bogorore min ko Canada mi yi ɗum hikka o hollay ton kadi yimɓe ɓen kon weela o yahi ton kadi hollugo jikkuji mon ɗin ka ma ɗum ko honno soodirta ñaameteɗo naata e firgo hiɗa hawtidi goɗɗo kawtal ƴetta bogorore soka ñaamete o ɗum ɗo fof ko fitta o ƴetto metto awi ɗon añaniye eppi ɗon boni sokira ñaamete bogorore mais pourquoi tu fais ça allô oui Ando bay ko sare on noy meɗen jam eyo ko landal nin ko goɗɗum faalama lantade par ce que ɗa yiɗi haal ko ɗum presse honnunne ko honɗum woni lañande mulku maɗa tori woddata wona ñande haaju nanga o gasata on fami warta ko itta yeeso min mi huliyo yimɓe sokayɓe ñaameteji waɗa bogoro non hollay Canada yimɓe ɓe bonki mon kin quoi oɗum premier ministre on ton démissioni o he ngu konu ngoyiɗo nguɗo hennantangu ye yimɓe ɓe ñaami osanji ɗi fop ñaami supermarché ji ɗi fop aya guinejo no yaɗo birediji sappo sande a ñamata biredi sappo nafi yino hoyi sooda o anda ɗum ko perdi dare golle mon ɗon ñamirawa bonoji yaha antuñe supermarché sooda biredije sappo luttuɓe ɓe gara sooda on o anda ɗum fof ko calcula kaɗo si la ilaha illallah muhammad rasul min mi wuli yo wallahi mi wuli gañanedi monde min non mi sotta ministre Canada on e o son jamo et puis étudiant o no yeyi ɗum hino defa ñiiri ha ko putte meƴƴa e firgoji no ɗon hulɓiri no defo suppu konkoji lammuɗi na don e ɗi firgoji batte en hawtata min do mi ñamataka mo ko feɗo yata e restaurant ñaama onon ko ɗum ɗon contribuande l'état maɓɓe o onon ko yawgol sooda maaroɗa nebbanɗa ara nelana ojji lagine e futti waɗa ɗum walisi jara luuga fuu ojji min ñande goɗɗo soodani mi base goɗɗo ukki ton ojji kono wurata Conakry nelda wonɗo Canada ojji fi hon neldoran ojji addorelan ko pute addorelan lanɗam addorelan basalle biridi yawa ɗum fakkiti ko foti son jangali son yaani jokke ɗon e defa sokko ñamugol biredi sardi continue dans ça e wigol yala belle vie au Canada joni étudiant o fof no jombindirde Canada jangol ngol no muusi yimɓe ɓen no soodi paɗe boboy no seppa e neige ɓeya men gawo l'argent c'est pas facile o ganday meɗe reeni on ka caméra ji meɗe reeniri on goto ton puyɗa ngala nini jooɗiɗo ton e parking gontigi yorira e wakkaaje ɗon ina gayiɗo la vie de Canada c'est pas facile ko gonga mo ay o yahi ton ɗon sokkade café ɓira ɗon ñamude ko weli ɗon puutinde guerto buseɗe le kiis ko may non ton wela ko gonga mo feeɗo fempide ɗon Conakry ta e biredi ko yontoro o yarta café ɓira no ɓalejo no metti waɗande no ndege yite no hewa wo mi sikki ɓale tawete par ce que ɓale kañum kala ko heɓi ɗum yonata ɗum joni on naɓama e pays a nawna ñawdoɗa gratuit a janggay a yoɓata a yaha e supérette sooda kala ko falɗa sa ala ñawloɗa a soofina biredi tati an tu goɗɗo landutako ma café ɓira ko potiji commandotoɗa joni ɗum ɗo wala nantuma ko nelangol ojji amen ndi lagi ha ɗon huɗa menen futtiri ndi Conakry ɗo ndi yaali Canada
nel dorango jigore jango adara lantaku I wadana dunge dum gombo fenan fusiata hande kadi men wada enquête ya aéroport kala londi do oji 2 ans de prison 2 ans de prison dum do c'est clair kono woni men sondu sadi kala ko moƴƴinal hay oji onon ko yonnelde on kadi ya awon ton nete wadon kenda ñaameteji di tawɗon ton ɗi siɗi welata on ferme ɗo c'est fini hande kadi mi ronkani on ngal naafigiyagal mum kala fokkutuɗo ɗo koyo neldu o neldan ojji neldan haako neldan hay nebbantude ɓe faltiwide yimɓe ɓe neldu hatta sodon ko yimɓe ɓe naɓi ko awa Canada en signe mi andi golle moƴƴe minen ande kadi mi waɗa contrôle système ko aéroport Sékou Touré yaade donc kala arde ɗon no feetinkinno mano inna no naɓanorde gorejo mum ojji nini ko ɗum a ñama e futti Conakry ɗo tawa ojji yona fiyon faalaɗo ñamude ojji oyo coupe biyarta Conakry ñama haka faala o hoota kala neɗan ɗon fi ɗum taw jaɓ mi yeɗo yummirayo no naata e marché jarnolando ciwanno Canada oynima faala konko ɓe daranama ɗo hay siko ɗi tati kelɗuɗi mo noddilan fi ɗum mi mo noddilan fi ɗum sa jonni mbuɗi mi naɓata ina ndarno gerda onon ɗon naɓa ka biré de mayonnaise woni koka koya yaru tun o pepsi ɗum koya yaru tun onon accon ɗum fappu innon ko ñiiri e futti falɗo nono ɗo metti gerande na non oɗon mi feli ko ɓeynuɓe yo yawta on ɓe ton min ko ɓen mo waɗi men ɗum fap par ce que so tawno ko Guinée wonno ɗo aɗa no jama no ɓuttini ɗoya koye yaw koye France ɗo aɗa noon ɓe andi ɓe ñamata ko weli ñamete ko fof ko heɓɓa koye sa kala marɗo siɗɗo France yo wolamo ko metti ayna fi o neldete ko yonata les salaires sont petits non français mais on n'est pas bien payé il y a des logements kere fo anda coura yoɓete foppo adna fo nandi courant ko yoɓete nani alama ala ɗo facture adnan ko fewdiɗo ay Fouta no mari facture nani yo kono feetuɗo e wolango yimɓe fi facture woy so ala mbuɗi fermé ɓuttino yimɓe ɓe giyalo mum gilannata ɗo ɓuuri radio oy merde mum on a payé des factures courant, on a payé facture l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait des factures? Quand c'est même mal, mais sortez en France. C'est-à-dire vous avez perdu l'avenir. Quand on conférence, ça fait. Comme explique comme des avocats, yola ou quoi. Quand il a expliqué, tu sais, c'est trop cher. Quelle annoncière? Awa qui a mené en Afrique, mais il y a merde, mon. Souvent son mari do yeba na men koy passeport e français men piyon banto taw ya da bon kay didi ka ambassade mon nan son si do mari barki ko France yata gorino defa guerre na aujourd'hui je suis au cuisine c'est moi qui prépare ko jejo ay bi bengu wawdo wa monsieur la taw doga e ma là-bas tout le monde chacun prépare son café mais way jom bule dum menen do tippina wureje maro rotta banna sur la table men nyama kimen gayni pottina sayina ɗum seeka clair voilà donc minen mi yiɗa o foutaise mom kono waɗi o adna satti minen jamanu amen rewɓe gollata sina defugol maaro voilà ko yiɗa o yiɗa faala kala ko yalti yiɗa faala a yiɗa faala ɓuuri turafel yimɓe fenoɓe yaltinay fenande mon si Allah salaki Canada ɗo non Canada on son guéri ha o premier ministre wi ay Guinée kan no kata kala ka ɓe yay sattay hari Canada no weli ha ay ɓen kadi ko hakkaɓe noon ɓen no wawi fewtutude Afrique inna jama on no faala yimɓe Canada hay campus ɗo ɓe naɓiri yimɓe campus o kamɓe leydi maɓɓe ndin ala yimɓe ko yimɓe ɓe faala joni noon yimɓe naati Canada hay ka waale ala sappo sambo danko e teguidira nawno inno faala yimɓe o kamɓe leydi maɓɓe ndin ko mawɓe tu woni toon yimɓe ala Canada Montréal Québec ñen ɓale naati Canada ha ka yawɗa o ko ɓale yatta joni ottoje ɗe fof ko ɓale ɓaleji no seppa ya ɓale canadien joni ko to yata ɓalejo no wiyama je suis canadien yo Allah e o moɗo wone min noon min kala monaniɗo lan o gande ko ɗum joni mi jonnitiɓe ɓe londur leoso
kayda o ɓale no profita en senda e ɗum e jama mais waɗana on concert ji Canada ɗo hara ko pula tuyi mette par ce que ko min woni yiwde ko joni e ndi leydi Canada naafiki sintiray famine yiɗa piiji ɗin fof étudiant o fof jombidira woni jiwunku yiwɗa o joni na Canada ni jiwunku inneɗa lan falama jombude o ko ndetuma ana ɓay koto janggo janggo ngol no ɗuuɗi ɓeɓen no tampi polonda on Canada de ɓe holli o si jiwɓe mum ɓe ngokkitiraka toon ko yiɗo o kono waɗi par ce que Canada ko mi yiɗon ko ngo neese hay otoji no muta a darna e otowal ma tawa ko pelwal watanga régulirde no waɗi ko wowle meɗen andi c'est fait bien c'est fait très bien mi woni ko wolde ɗo fof ko gonga jay so yiɗa nande ɗan andi ko yiɗa nande ɗum ɗan andi ɗum welata on few kono ta goɗɗo yaw ha Canada inna yo goɗɗo neldu ɗum ojji no ɗo wawi yawade wonirɓe Conakry neldan konko in Allah danda yawgol ha Canada tawata ko konko ma ñiiri e futti landoto goɗɗo yo neldu ɗum watta ɗum si o yay Sénégal ɗo min ñamta ñiiri en min ko sardine biredi e mayonnaise ko ɗum mi loppata ko ɗum mi sofinta ɗo min si mi yi futti no defa miɗo ndaara ɗum ko bare ndaarata radio min mi ñamuɗo futti Conakry ha futti mettitim je n'aime pas ça min kafe si waɗaka ɓira ha tekki memta min kafe Lifton mi yarta ɗum min kam yeey Conakry mi yi kafe miɗo kafe ni haɗa waɗɗa nder ɗe reni loo min mi yarta ɗum min ittiɗo amma ko weli tun mi ñamata ko metti few min koko weli haare no weli ha no laɓa kono mene mi yarno kafe Lifton ɗawa min arno Conakry mais sappo Lifton termos on wulde ha wula kay ɓe hukka Lifton o e ɗiɗo goto kala kaje ƴetti sukkay yoɗi yona yara ɗum e biredi yorɗum tappa lappa min mi ñamtita ɗum aduna biredi e ñebbe ne perampli sene perampli min piiji gono ton hande kadi mi sokka juuɗe ko ɗum koye ɓikkoye heɓa koye Europe no duwa weltanade mawɓe mum onon koye ɓikkoye européen oye won koye landarde onon ɗo waɗa barki wallahi ɓiɗɗo ma seɓama Europe no ñama ko weli no yara ko ɓuuɓi no inna Afrique se fe min si ɓiɗɗo heɓama Europe o wi o arta e Afrique ɗo e visutugol peti mi naɓete ka ɓuruɗe amen to ka ladde ka nanta inde o to yitande a peppinay on haɗa balɗe tati a lottako haɗa ndiyan a lottike o siyowal on suma sa arti a yata ɗo yimɓe ɓen ti fe visite en Afrique bonnere mbuɗi tout allez visite en Afrique et en Humpa. Vous voulez voir l'Afrique, non? Venez, vous allez nous trouver. Afrique est là, hein? Afrique, il y a des moustiques, il y a des tortures, il y a des faim. Comment Hege était français? Comment s'appelle Hege en français? Il y a les faim. Comment faim ko kolani kana non? Quand il était sari Afrique, il doit Hege no gahara idawela. Yo do yo America forever. Fala maya to ono ngaso mayo metta wattinde addi fure nyoli woko subunna ka fami mo etike amay Canada do menen do me rondota ko do kesuuje addingol me rondota ko do kesuuje fureji way dum ha Canada artire lagine do kala may do Canada jama juulumo to wattina mo ton kala kati do ha fure mu jettita Canada min ta goto nodda artirtaake few min gami ida goddo sure lagine min si mai stayna makka naɓe to mi wattino yotta goto rondo furi a nattira lagini e ndi leydi yiɗaɗo ñande hoɓe no fella pinkaje hulɓiniɗe no maƴƴina yimɓe c'est grave voilà c'est ça bon revenons à nos moutons à nos sujets. Dans notre pays on parlait de Mariama Kankalabé. Voilà, réveillez-vous. Vous savez ici c'est pas comme les autres, hein. Nous, on va réchauffer vos corps. On va vous remonter. On va vous dire que si ça ne finit pas, ça finira. Alors, maintenant, une famille. Mais, on a tant pour d'eau, il n'a comme une famille. Quand on a une comme une famille. Hein? Fion, on a tant pour bébé, tout, c'est ma famille. Maintenant, une famille, non? Mais,
mi ande kadi kala tampuɗo tampani hoore mum mi ande kadi o famille an ko tampi fop na men siɓɓe sa tampi a tampani hoore ma mi ande kadi ko marɓe ɓe mi wardi famille mi faalaka yimɓe ɓe ala e fu yo mi won famille pourquoi onon ay ɗon tampi ɗon inna ko en famille mi ande kadi mo wakkilaki wona men famille tous les personnes puyɗuɓe na men famille c'est fini ande kadi jokkere en ɗammonde mi sokka juuɗe mi faala ɗo yo murtu ndarena hoore mum anana ɓe nawo tampere nden ko Allah waɗi ay noon ko Allah waɗi jokke ɗon famine mi ande kadi kala tampuɗo tampani hoore mum mi ala e ɗuma par ce que ko ɗum woni probléme mon on ko yiɗa oɗon toña Allah laamiɗo o ko Allah lamminimo tampuɗo ko Allah tampinimo ay noon minen meɗen hetti meɗen ñamude ko weli meɗen waalade ko ɓuuɓi tanke Allah ferenali ɗum ɗo nawi famille joni ko ɗon joni kala tampuɗo yo darno guerɗe faala yara e hoore nde ma monoɗa notre vie est belle déjà meɗen hiɓɓani on quoi wonde on s'est envie de se faire quoi comme ça holla on ɗo yama sika kaw amanayno kasori fofana on jiididano prison rewɓe darnete konakil ɗo salla salaki min jokkay ɗo ministre de la justice on ha o darna prison rewɓe kay ndaare regardez Ay, mama no kasori. Regardez. Ay. Ay, kasori. Anda yurmine. Ay. Ay, kasori, ay, chicala de bandit. Ay, regardez. Ay, ok, faut voir du troisième mandat, regardez. Bon, vous voyez ça? Hari mo amana ɗo kasori fofana hande kadi ko woni amande dumbuya joni noon ko ndarugol yo jama fo femme ɓeɗo ko haaju maɓɓe ɓe jokki c'est pour leurs intérêts ils se battent pour leurs intérêts personnels famine ko ɗum CNRD on joni yimɓe no arde toon ɓe wattande yila e maɓɓe depuis mi inni dumbuya yo accu jonnugol yimɓe mbuuɗi joni ɓe wattande yila moƴƴano ɓe wattande yila vrai fami foko wona wolede. Bon, je vous parlais de Thierno Mamadou. Thierno Mamadou ko conseiller personnel jo Mamadi Doumbouya. E nder ga bubi way holore norabe pirno bunni be. Jomi doita o kilim. Et puis kilim no moƴƴi. Moy ma kilim moƴƴa o fenay. Kilim no moƴƴi. Aya ka présidence tawa kilim no hubbi. Ya ka labutane tawa kilim no hubbi. Ya ka patronji din tawa kilim no hubbi. Ya ka tampuɓe ɓeɓɓenama kilim no wonde nawnare o fi on ala mena do kilim on no moƴƴi amen nan wallahi o kilim nini nder ga min numa hay karoje ɗe ga susta tippude mon ɓuɓi jepp yimɓe ɓe meeɗa walde kilim ɓe waloɓe sa série fatala on moni on acca yakkede ko Allah tagi sendi woɓɓe no tampiya no wodi ɗo blogueur oy salte oy tagaɗo taw sa wowlay fi yimɓe ɓe foterɗa watti ko laaɗi harati atiran kono blogueur jora kol dolo ke on no tuuni non c'est pas bon essayez d'entretenir vos blogueurs là comme bi mbabba kono nami wonda inde bébé o bi falawal ka gorkoji huɗaɗi yimɓe waylitaɓe worɓe wiyayɓe worɓe CTM yimɓe ɓawoɓe ɓe yimɓe luutu yimɓe annabi luutu Allah halki jamanu mon ɓawɗo seeɗa mo daari tarika qur'ana daari ka Allah halki fimo onon ɓe yimɓe wattuɓe hoore mum worɓe watti hoore mum rewɓe yimɓe annabi luutu so yiɗe pete nandintinnaɓe yimɓe woko groupe annabi luutu woni ko seeka e ɗum
Hari annabi lutu ari o bewi ha o yo rewɓe jombidir worɓe ɓe jombidira Allah halkiɓe kono nelaɗo men on sallallahu alaihi wa sallam kanko toranino jamanu makko ngu yo Allah o yurmeɓe yo Allah danduɓe siga ɗe lette sina ɗum nako kelɗe ma ɗum gorko si Allah tagima gorko muñoɗon tum jiidiraje no e ɗum ɓe lotora e gamje sappo nebbam boɗɗa e caabune ɓe haɓɓitoɓe rewne ma ɗum si Allah tagima ɓale o moye respecte ɗum ɗo kono ɓale fof no faala wonde dane gamuji sappo nebbam hiɓe wujo heya ye awlali ɓe wuji et puis noon ko wujiɗo produit feni ko ɓe fenanayi ko sutiɗa haraɗa reniri guite ma ɓe fenane ɗon kadi ɓeynama a famali firtan ko ɓandu an ɗum ni cam a laccu fondete min si mi natilagini hara ko ministre de la santé mi woni premier décret yango ko kala ko inna kon cosmétique ko transformata ɓandu goɗɗo minna e nattaga leydi ton minna kala ko woni ton ko yo sunne wallahi billahi tallahi parce que lagine jama on no wartidirde ɓe anda imagine Conakry no wuli yimɓe ɓen no weela jama on no tampi kono goɗɗo wujorta gam ko wiyete ko produit fiya raw oma e siɗa haali haraɗa walade climatisé wonde mi yiyay ɗo jijiraje sosoje no wuji produit billahi sa yiɓe hoorema yurme takkena ko ɓe ñiddi yanda tum ɓe worɓe walo dayɓe ɓen kañum kadi kono guerdata ɗon ha ɓiɗɗo heɓo kono ɓen no komi ko mettatami de iye no min nde saare Conakry nde luuɓanmi yimɓe sinsila wallahi no woni piiji ɓuɗɗo waɗi tongede ndi leydi ma ɗum se kono goɗɗo mo ala moyen natita e wujorgol produit ko Michael Jackson o yaltinani ɗum yimɓe ɓe gon ɓi babba batti Allah ƴettitimo law goto fawa ɗum aduna on sina Michael Jackson ayno haysi tawi ɓale haysi tawi portoɓe yaltini comprimé je kese si ɓe essayay koye ɓalejo ɓe essayata ɗum no metti ma ɗum blogueur o e buyɗo ɗo ino kaani no duwa wujede produit gonga bague wana o enteɗo Abbas ono duwa wujede produit par ce que ko macco kon no kaani miɗo imagine kan wuja produit la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yennude la miɗo uma fokkiw minen ko noon piiji ɗi yarta kala yennude la miɗo wima fokkiw plusieurs fois aussi aja kay ɗum de ko min ɓuri on wonde denk min ɓuri on wonde bonɗonede min si ɗon huɗa leydi lagine ndin no ɗon projet ji ɗin problème on vous ne partagez pas la vidéo c'est pour cela nous sommes pas sérieux soyez au sérieux quand même soyez au sérieux quand même tapotez partagez cette vidéo s'il vous plaît regardez partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît encore vous partagez la vidéo au maximum. On attend les partages. Il y a plus que 1500 personnes qui nous suivent. Avant que nous recommencions le boulot, tapotez et partagez la vidéo. Regardez, c'est quoi? Vous êtes encore endormis? Regardez-vous. Regardez notre vidéo. Tapotez-les, partagez. On attend juste 500 partages ici. Parce que les 500 personnes là peuvent partager la vidéo en bouge. Voilà. Très bon. Voilà, ça bouge. Alors, on va essayer de bouger. Et c'est pas le nombre de commentaires et likes. Maintenant, on vous demande le partage. Alors, après, on commence les vraies infos aussi dans notre pays. Ça nous reste quelques minutes. Alors, on a trop rigolé. Ça nous reste encore 45 minutes. Tonton Timbo de Bruxelles. Tanamuna. Agnere fait. Alors. Alors, tango l'indiringanya d'ici. Vous aimez bien regarder les trucs et essayer de les partager en bouge. Alors, ou bien un bimbi. Alors, un bimbi quand un Johnny. Voilà, ça commence de bouger maintenant. Ça commence de partager. Voilà. Très bon. Voilà, c'est bon. Voilà, ça bouge. Bah, Mariama Kankala be fuɗɗi ke retirade de. Andi fiyon nu.
nako mai kontu yurmi andi lam bumbu yangu kambe be wallete aya staina avrejo tu vas voir ça Kapeimen Irizas, Dr Ousmane Kaba donné plusieurs autres anciens ministres attendus lundi 20 janvier à la Kirief. Odo Irizas, Guinée. Dr Ousmane Kaba. Donc plusieurs autres anciens ministres attendus lundi 20 janvier à la Kirief. Dr Ousmane Kaba, président PADES. Hey! Waya yonene. Tasiko gonga fobe Ousmane Kaba. Ongandi école makon. No darnira nonka Ousmane Kaba. Andi mi ala ni on buino fokiti prison ngola ki kono maintu. Nde hitande 2025 do. Dumbu ya soka ibui. Merci beaucoup. Wo Ousmane Kaba no noditaka Kiriefo. To ngandi ancien premier ministre be bui go dumbu ya wol no fima yo be sokete. Buy hala no do wi nabete prison abbe walle yimbe gono do be wadi fo compte ji ils vont quitter sur notre page parce que nous on n'a pas besoin d'eux hein. Voilà allô Ouais patron no ça va alhamdulillah komba mo sude Boubacar Bari joma Tijene Conakry ko joma ni min tegere wallahi notti ma kara bin ko bayna mo mi lay mirano tak yal tiedi piji kelmi mi do sokki jode jeyaado lemiro ma jeyra do on to c'est pas mon problème ça anya sanse taka konto andu da mi na mi sanse tama mi sanse ila andu ma de on to andu da ci mo non to mi andu ma me ba do su ko ta makanya ka kengal on ci mo le on to mi andu me ba su ko ta ngal makanya indingal ay bay buringal Babe ngal do ngeba Mauritanie mi anduma awana mi ganduda mi meeda wadde Mauritanie wallahi ko jawo natama ko min ko programme fi ngo marko mi yewtama dan no suba nga jabata min no mi do direct ni goy mi miida affaire waju paylew be jiw be men wallahi de gayni bo delede den ka jiw ben jon se gate tan fe no kawni mama so ni réseaux sociaux ko ya walli tam jiw ben gonno boniri juɓɓen joni watti losugol mortina worɓe kede ɗum ko hande fuɗɗi kono ɓurti woni quoi no laba kala gorko faalaɗo murtude yo murtu faalaɗo yo murtu goto jeeya kayndi leydi laamaka Allah waɗi tan nana waɗita men da jokki kono ya ɓeydo nan yo rewɓe o murtu few ɓe ala golle hatta ɓe murta ko kamɓe woni losande hoore maɓɓe ka worɓe ɓe wonɓe losande kamɓe woni losugol jiɗɗo kono waɗi appartement ji ɗo ene sa ko bobo ke de bamba e mawɗo jemma fof inde jannaɓe dépense ɓe a marché ɓe arta ɓiɓɓe no heɓade kala heɓade non ko Allah woni ko ammi landi ber ko yiwɗa ko e ko anduɗa ko ɓiɓɓe no heɓade kala heɓade min programme ɗum no wallahi mi anda kono naaduma e wolugol ka anda mo tatto fay a ɗawa inde anda fuɗɗike wolde anda si ɓe ɓude ɓiɓɓe si ɓe ala heɓude ayni ɓe jonnede dépense non pooreji ɗin no ga andi poore no ga aya ɗum ko yoori dépense waɗi waɗi jinji pooreji on no fay ka ban jande mais haalan men ko pooreji on wonɗa wolde fimu a wolda mi yasayano partage ɗum ɗin pooreji capote ɗi wonɗa wolde fimu waajo on ɗum mi waajota ko e gooto mo kala yo yaw hibbande min nden inde mi yiɗa few nden inde mi yiɗa nande inde mayre adna e lakara inno astahfirullah min mi yiɗa nden inde hay e sama kala mi yiɗa kono min mi yiɗa nden inde ta goto innan kon tigi kala indo lanɗum mi seekaymo
awa ko teddungale ma ancien premier ministre ɓe fof no nodditaka kiriefu nani ko teddungale ma min jolantori Allah ɓe noddanto ay ɓe noddato mo gayna min ɗaltori Allah ɓe noddan ko kiriyat ko huccuɓe milliard tona noddede to Allah ɓe noddanto ay wono wawɓe mo ala no nodde kiriyat awa jarama albarka joni mi accitima ko combien milliard wona waɗa ɗin Allah ɓe noddanto ɗum mitori Allah tapinde milliard tiɗa petti a wiɗa huɗa ko boni to mijotoɗa Allah ɓe naɓe ɓe soki ñande mi a kiriyat mo ala no nodde to ko de milliard de multimilliard min kana Allah ɓe noddanto arandi no weltanike Allah gasi joni a jarama ara yeeso so Allah jaɓi nan non merci kono janno hendagol ma ndottugol Donald Trump no ɓuuri nottugol ma hendagol Donald Trump no ɓuuri hendagol awa a jarama albarka merci assalamu aleykum e moɗon haray sare nde boni hande kadi hey Allah hiru jam haray jama ɓe addani en ɗo il y a 12 minutes kono mi sikki mayɗo duwaka noddede kiriefu ka ɗe kikalaje bandije ɗeɗe addede eppinako mayi konto yurmi ɓe la ilaha illallahu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hey afisi batti oɗo kam mayi ɓengure makko nde o yaltu ka cuuɗi makko jali ko boni hande kadi jemma on hiriray no hulɓinori Usmani Kaba Dumbuya ala giɗo ala jatigi ala siɗɗo ala yiɓɓe ko ɗum waɗi simi wi on jokkuɓe Usmani Gawal najidama on ajono wanda Mamadi Dumbuya hani o yiya woni awa mi fenananima Usmani Kaba Usmani Kaba ko o jeyi o université Kofi Annan hinomo landano Kandadis Camara falano landagol fi école ɗon feƴƴi janwali talli tan Sékou Ba Konaté on ɗo neɓali tan Alpha Condé o rewi ley ton o ñoƴƴi o andi ko ɓeɗo wanno bloc ɗum waɗi si andi mi yewtay souvent yimɓe ɓe ñinna ko Mamadi Doumbouya mi woni communicande moi je vous parle à la connaissance des causes Mamadi mo mari système makko on sa yahi ɗa wi'imo ɗa wawi wadde ka wata wadde o andi militaire et civil wana gotum Mamadi Doumbouya o heɓi déception ji boyi yimɓe buy ɓe hoolino jiiɓi laamu makko ngu kono ndemo yaha o wara o fusi poɗɗe buy si Allah salaki par ce que no woni ɓe o hirmbani kono ma en tum adna ko doy añere ma doy gardijo no ayni leydi kanko Usmani Kaba ko ɓeɗo walluno Alpha Condé waɗi 3e mandat ñande Alpha Condé salteno o yahuno wi pantum o wi Doumbouya c'est mon fils c'est notre fils il est de nous ɓe ginni ok ɓe yahi ɓe waɗi sere ɓe boykoti IFDG ɓe boykoti IFR ɓe boykoti selludal en ɓe potini few ɓe waɗi sere woko maintien de la paix dialogue national Mamadi wi eppi ɗon labahi ɗon foti a rewi golle ɓe gon mari ko golle hay muski kalaje bandije ko wujja ñama toni golle maɓɓe ɓe boy Mamadi accitani ɓe wamba ɓe naati ɓe geri ko ɓe faala joni non ɓe sorti ɓe sikkude ɓe waɗa e Mamadi Doumbouya feeling mi wo ɗum fo mi wasino ɓe nanani mi wasiɓe min on laaɓa on laaɓa yokke kamɓe ɓe laaɓi awo ɓe noddiyama ka kiriefu ancien premier ministre o fop ancien oɗo kadi woko ancien premier ministre yeyi o ɓeɗo fof koye yawnoto ɓe wujji jawle hino ɗiɗo ga yiwɗa ɗa reni Allah waylino ɗi
Wodun do foko yo noto ka kiriyefu. Mansa Musa Sidibe. Ibrahima Sori Touré. Wapena wataga kono bendong kono yata jangono ya hore monen imnami woni wolde de habe na je si contre quelqu'un only si mami yido wapena winda nderga kono na mi yiga wano Sidi ya Touré ewo like ko windi ko nga ka en fanke ndomi ngumi goddo italde onduka afisi dana ya jango tawana sadu ndo ko yunduko angitta mimi wolno tundo ele 31 janvier on hewto ayara indaro be lappenno andi ko mi wolta ko mi fenani min non do ele 31 janvier hewtude on anday ko mboni dumbu ya non ko sama kala wonda ko ndamba windaga mi ngondo berbe mi yibe mi jangi hanno ko go mi yido inde mi tayo mi yawto tayala ko mi wala taye nyala wolude wala ta few ko woni no wo ancien premier ministre be bengado ka leydi men o kiriye fo mi ko be hewtude o si be hewtali gasata o gasata few Sumani Kaba kimi dara si tayo inte da lansana kuyate noga ske on gad no doya yawde la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dr. Sumani Kaba Boubacar Bari Ombakade Konte Mansa Musa Sidibe Ibrahima Sori Touré Musa Konde Alpha Konde yallo tam fala yidego envoyé Ousmane Kaba à la maison centrale Ousmane Kaba kanyum kadi hay prison woni epi kuddina ulbini be mi wola linde goddo dey tan wonna ko mi wola Ousmane Kaba o be na bay mo maison centrale kanko kadi la ilaha illallah muhammad rasulullah ndi leydi no ulbini be kona kiri en najidama sare nde ngolto altannike. Merci beaucoup à toute les personnes qui est en train de partager le live. Mi windani nde goddo dey tangu kaye ko mi anda tan woli nan ko mi wolali dey ko mi wi non be wi gan sen premier ministre beben no to ka kiriyef sariya hulbinido memminani ke lagine do mi hala ni on do le 31 janvier haray yagu baba andi yagu baba angon a jonno la raison inuda ko pay ko sare woni ko wolde il n'est pas vendu j'avais vu ton commentaire yoda yo jama on nanu ko mi woni ko wolde be nanali jonno yaguba ay ko wolde den ko joni ko antigi ay dabbitoy article on ari koli mo do ka allem sikay yewti jonno ko don fewndi de fami ko wola ta ko narde nami wolta on fottay do joni na programme men andi no wodi ko hecci en no wodi ko wolten tuyimbe be inna ko ene wadi dum e men ala wolde ko windi ga non ka kaydiri ga ko mi wala li fuida skendi an do mi yara be wi o bernde mo ala si jawi ko ndiyan o yarta ndiyan bubu dan so e bi so e balo yara ndiya wuldan odon be wi ka o bernde malas jawi ko yonti yaru ndiya donc woni derto ene me de yarde ndiya me buttina na bon kiu ngamen ko parce que lendi gardi on no jogi don ta on habba tout est donné dans les mains de Dieu
Alors, c'est ça. Winda inde goto gade non o perturbi andi senior de son toujours en avance. Non hay mayin mayin. Le da be waddo rip. No mayi kono bengure makko den kan naji dan. O be no détourni jawle. Ndewe woli. Be no détourni jawle. Ils vont tous aller à la maison centrale rejoindre là-bas Kassori Fofana. Tumbuya mo décide de nettoyer net. Famille. Ala la hande jango. Ko don dawani ko wolten fi mo hay si wala tayi bebe. Kono ko maren tunyamiten seeda andine jama haju bona yoni. Be chargeur ginan. Chargeur on téléphone ji monti parce que Kiriefu no décidi ko élection waday lagine kono parti ji buy tawta du woni programme mabbe on aminen voilà c'est clair, ça va être compliqué, très compliqué, famille, très compliqué, très compliqué. Bon, chers compatriotes, je vous disais, Bouya Haïkasso, et des hitans de 2025. Harimbe beno sikule dunko samakala. Era siyon info jidi mi Jonathan di. Na info di samakala jidi. Kona yara buino hutiti. Kudu wadi be wawata famude. No piji di yarata non. Kono ce qui reste clair, si tawi e wona après, ɓeɗo wela dartade parce que ɓe wonɓe ɓawa ɗum ɗo no tiiɗi hendu maɓɓe ndun no wuli. Ay non en ƴetti e wi en jonni Allah, hara ɗen habbi golle Allah ɗen. Ay kala ko accaka Allah, ko ɗon wona wolede, ande a wolana yimɓe ɓen tum ɓenna, hari Dumbuya kere kaari no ɓuri mo. Kada a wola tumbe bandinira Dumbuya Yaya Jammeh, a wola tumbe bandinira Dumbuya Gaddafi, a wola tumbe bandinira Dumbuya Paul Biya, a bandira bon. Maintenant comme on dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre là, c'est ça que nous avons parlé. Et Premier ministre bebe fap, hibe no daka Kiriefu. On Kiriefu donc, on l'aurait jamais. Ay fuso wa iraka sina nyenti ngolla mu Dumbuya ngu ele Kiriefu o yi kabe fewndo di donge Kassori Fofana igi mo hagite pour nilike be wisi mo fala o maye kono bustyle lagine ndindo o yata tepere tew Kassori Fofana wi kanyu hino fala yahude nyawndo yo, n'est-ce pas, et di hôpital ji américain wondi France. Ali Touré o busta o wada 4 ans de prison et 250 millions d'amende. On a dit do 4 ans ara Dumbuya wadi mandaji makko di mo sali élection mo fala on, voilà, décision terminée. Re goddo gala ko wala 4 ans après do hara opposition o woni affaibli très mal. O yika déjà Dumbuya o ari o fait une hitan de 2021-2022 sur année blanche. O ari o fait une 2022-2024 sur la transition. 1er janvier, mais anda kadi a hitande Honda e ko refondation. Donc, voilà, yoni kadi, o yahi, o kaloyi hande, no Ousmane Kaba notora ka Kiriefu e ancien premier ministre be Bouy, wano, ben wata situde do jea be parti di politique IFDZ, IFR, RPG, o ben non kanyu kadi ko yo noto. Ya kirito, n'est-ce pas? Wawla, kon jokkuno fewndo lami. Kono meden habbi wotru no wiye lansana fuyante. Ay ndun don kadi hewtay ton ndun don hewti ton haray golle den fuddama weltede labe sabuna don andi lansana fuyante on kanyum kadi no duufi mbudi di goddo anda no foti ko do wadi wiwden baawuri yo antu do kaso gonno habbi fewndo ni be darno de seril makko on ka sokete don kanko baawuri mi ala do non Dumbuya en petit conseil. So sokai be ancien premier ministre be taw sokku be maison centrale ona ube kasa
harais be fala ma dogude be wata lumbutu de ndiyalla be wona ton kasa wana Ousmane Kabay ala ko soki be maison centrale de Conakry na ube kasa gado ton hara hay telephone feddata kasa yeso ton na bantaembe halfina to metatame fami na ube kasa o ancien premier ministre fap surtout for the other oyete Ousmane Kaba franchement ala ko soki wa maison centrale yaw kasa direct parce que on minando mo fero Congo di campagne 2020 yejjetantamo dum kanko e kaso di Fofana o prisonnier politique ko won ton accita koy pay koy kono wano yete do kaso di Fofana Diané Damaro il faut les déloger les enfants à casa là-bas ils vont se reposer là-bas un peu voilà parce que un prisonnier n'a pas droit à la parole n'a pas droit à l'article mais l'orayo golbiri pindi leydi na uda tuma be ministre be Mamadi Doumbouya arta nasi ka Ousmane Gawaleng nde nyalande leno arde ay be wi ko accali bindere accata saldu mine be wi de be fala Ousmane Gawale prison ngon holaki no Makanera fiondo doni on andi Makanera. Moi, je ne pense pas que Makanera détourne des biens publics. Makanera ko jeli. Makanera ko aro wacha lambe. Wala opposant kanko. Kakawela tawo ko dongo woni mo wa kumujonjo. Makanera détourne tade ko so okama ojaba. Kanko otawaka ministre di osieri di foko yimbe halfini. Haju Makanera détourne gol himotora da yal moment himotu anoni Doumbouya. Yalla yobe ko moƴƴi Allah naadi aljanna Makanera en c'est de jeli ko be torade ben don zerata département ni ko mba buri aninde ko yete do Beya Diallo y a beaucoup de ministres qui vont aller en prison beaucoup on yali be kadouani o yali Mandiang Sidibé la Guinée way ko peru de lamu kon ta jettu poste de sa andi ko ndako wolde ko fenande wallahi Doumbouya o duufa e Guinée bus o beppina e Guinée nge balawol rewa soso mamani ka ino do yimbe be Doumbouya windi do wana Ousmane Kabay si pullo lami ke nangibe be ina ko fika pullo ka etino Ousmane Kabay o si pullo no dimo Kirief o ina ko fika pullo akundi Allah hande ko selu dale lamino no di Ousmane Kabay pour des justifications de biens publics walta no ke nyalla lendi fo bonay jonno be nango frontière aérienne frontière terrestre parce que Ousmane Kabay amata wadugol burmusu yalta lendi yo be ay nutuma be wada gardi kamako be baru lawi ni entrée sortie fi taw dogu on andi bantama so dogu no wadi burmusu dogi lendi o yalti few ta utudo mo haron ko do bantama so nodda ka Kirief yontere nde douane yawde nden o dogi o wadi burmusu o yalti Sierra Leone wobbe wi Liberia wobbe wi Guinea Bissau wari Sénégal do da visa o dogi ko yo nangube jogodombe asata ke na be bouge pas faut mettre garde derrière famine odo pa ko saro aujourd'hui j'ai vu ton Zimo à Bambeto ouais hay ko jinnaru yuda mi ala siuta mi ala Zimo in kala nandudo yang are on tigi najida may sarle so etika o fotti do groupe Michel Lam e natay ma nanantondira do be andu nami kala ando nandi anda uke people anan sa etike do di gardi ji Doumbouya fight ndiri lang e ma fami warte ko kanye oro ils vont juste accélérer celle de ils sont nommés l'autre pour chercher celle ok on n'a pas de problème kala ando nandi ay on tigi yawndara commencer dira de sa nandi tinni ke ando abe récupérer ma ils vont te frapper, pas comme ça avec toi aussi, mais maison centrale, c'est possible ou bien. Quand on me bonne à maison centrale, on me détourne bien public, on me nomme à ma ministre. Quand on me bonne, mais comme il y a Doumbouya marre de problème. Là, on a Doumbouya. Donc, Doumbouya ne fait pas de maison centrale. Il n'a qu'à m'envoyer. Comme tout le monde, tout kala yon a un bureau en dépense. L'outil qu'on a au bout de l'année, langage, et on dit qu'il y a un photo. Non problème, non. So, Nangila, on a vu la maison centrale, c'est pas votre affaire. Donc, à qui dit maintenant?
Voilà. So il la maison centrale, on a problème, non? Si Doumbouya soki la maison centrale, où est le problème? Quand on sondari la Guinée, fop taille wala mon soka sinami. Arrête comme il n'a pas mon commerce. Où est le problème? Itawa altombour bela merde. Kon no min si Doumbouya nabi la maison centrale à Otonyantu. Ara ondara tu fimi do metamo. On a bi soki. Kono non. So on a bi lango soki. Ara wata yeju tu biro antum. Au moins 5 mois, on a bala bedon. Dépense ji mabbe ding. Terto ko yimbe wolta ko yasi ara dum atanannaki. Ara yo jogolanton aka ofala o akita. Na me wada problem kaso. Kono haja fi kaso. Sokede natana ko may goltong. Ma won goltong adna lanna wulpini. Buy sokama do yalti woni ministre. Ala. Na problem. Ala. Ana mi communicanta goddo min ko Guinée mi wolanta ko fewndi. Min nami jeli Doumbouya no mari seril communication wete do DCI. Ko on zerata fi yewtere Doumbouya dina golle anno. Donc kala fala do andude ko non Doumbouya wolta. No wa yawde ndara ka DCI ko be windi kon ton. On tigi ndara anda ko dum be woli. Kala no mari golle président de la république ko no mari seril communication wolo fi makko. Donc min naybe mi tawa. Min ko e mon ono humpa bebe. Fami Benena do rentre au pays, rentre en Guinée. Indi mi yata. Sali. Yad mi yata. Si mi no mi yata, tu mo si mi yata Guinée si mi yata. Où est votre problème? Comme il andi onde yata ka fe no mi yalta no Guinée mi wayni no min mi do yaltu de pays yo. Mena meden gade taw peti. Mena meden do ala wadi menen men tawa kay liste kirief. Mena meden do on est là. Bus nil par. Fala do yade Guinée wala wongol no udditi. Goto barana malawol. Faut aller. Alors, des fois j'ai envie de blaguer avec vous, s'amuser avec vous. Hein? Et bien no miala yade. Guinée on de yarlo ndiri. Kala fala do yade ala me de wima bien bon vent. Yahu. Men joga ki koydema. Men joga ki judema. Men joga ki expérience ma. Men joga ki passi ma. Ay fus men kala nama. Tu peux aller comme tu veux. Ko woni no mi saya ngon ta hewto gol lagine arkisi ngon no lanni tonni arkisi ngon hewta lagine few do ni arkisi ngon no woditi lagine few ala den tori ber arkisi won kun ton alla ko yaltu ton kun tawa menga menen lagine de yarli population ame wonbe tombe bana makankala be on yewta fi mun jango mfutike memu de dossier on ko de jango en arte mo andi be ministre be noddi sabe do be tajini e redu fami min yawgol Bamako ya kankange do fo mi watta menen ko do buri men battorde sa jetti do avion wa l'air gotara hewti Conakry menen men takko tako fi yawgol ha kankange fi natugol Conakry fu men bonna ala donc aray ko sati kono sati le ngabbi do le 31 décembre ko no fekkata haray ka tigi fo hino weltana alla bantu fimo yalla hisinge ngem fo danda en kata e kasara yal balawji hulbini ko yilo to hakkunde leydi kammu e ndari en tawi do bondo boy e ndi leydi lagine sabuna sikku nobbe fo ko yimbe be wadi ko hore mabbe be wadi yo alla dandu en ko wiete ko sokede ko bonna goddo nyama goddo piye du wana ko laba donc haray ka tigi sare Conakry den fo no weltana ko woni ko arde ko wadugol doytu ndara parce que ko woni ko arde don hulbini ka Ousmane Kaba e noddita fi nyaawore nabe de maison centrale e ndari en tay hebugol mbudi no hulbini Ousmane Kaba l'école makko en 2007 sa ala no $100 jangata ton ko dollar yobeteno dollar Kofi Annan ko dollar yobeteno sa nati ton université privée Kofi Annan ko dollar yobeteno Ousmane Kaba hebi mbudi aduna ko ndari en tawi kud ko yete ko hakke dun no hulbini donc mi da weltani Doumbouya nangugol di bandiji kanko kay non ko yo andu nyande go wobbe go nangira mo ni sino wura ay kasata nyande gore kanko jare mo landore ni konno kirief wadira konno e honno simandu sinyira aduna no yurmi be wayyo
ande ko Dadis Camara soka wona landede ko feƴƴuno ñande gore kadi yara ara ko Dumbuya nangayino lande konno e ɗon e ɗum feƴƴirno Maître Amadou Bella giɗo Allah jatigi nelaɗo ni ko watti e ɗi coñci labaɗi Maître Amadou Bella ño'anay kala suka kala sonnajo kala paykum ka wontiri aduna on sa noddi Maître Amadou Bella marché aslen o ño'ante ɗi coñci labaɗi yande ko juma ko kanko tu wawata mi ɓornude hara seytane fuy Allah hara ɓernde nden no laaɓi Maître Amadou Bella waɗanay goɗɗo hara naafi yo wowle no meɗe weltanima kala ka yiɗo miɗo watti ɗi coñci yottiɗi ko Allah e Maître Amadou Bella imo weltana Allah ta tampu Allah dande ko wiyete kon hegge e hersa e wirtere on est ensemble franchement tien gaynde tien légende mon frère mais ko yeso moƴƴi anda e paygal ngal no gayna haaju ma en tum ko no yarete añere ma doy fami donc haray no andir ɗon noon ari vidéo ji men ɗin ko leere e feccere watte joni e waɗa e leere ɗiɗi par ce que ko wolte kon no ɗoodi si suumay on darike waɗe leere gooto hara si suumay on maayi fuɗɗitoyɗe leere e feccere ma leere ɗiɗi ay ɗon andi suumay on kadi welay kono sofay yimɓe ɓen prépare kono hakkili noon batowal ngal yaay woni miɗo andi ko mi andi kon ko saati kon no saati hay si goto seytinali aduna ko doyi ko wonden ko yiwde lagine ɗo no yurmi oye fokkutuɗo lagine oyo kala faalaɗo pirude Dumbuyata wattu to inde min kala memminowo gere e fe Dumbuya harana min memmini si pas responsable o envoie ma son numéro depuis Bruxelles ƴettuɗo numéro makko min kala taƴanɗo Dumbuya gere ta wattu inde ande nder ton min noon simi memmini ando ara no wodi kam mi tippi kono kala memminowo gere fi Dumbuya yon tigi daran ton hoore mum kono min on nde la memmina gere o hala la andi ko o gere ɗo wonɗe memminde ko fi ɗum ɗo wonɗe wolde Maître Amadou Bella numéro maɓɓe on ƴettu plus 221 77 330 52 61 plus 221 77 330 52 61 numéro Maître Amadou Bella marché aslengo non haray kala faalaɗo humpitade Maître Amadou Bella fi yo ñoani ɗi coñci ɗo ɗawawi mo noddude ɗon haray tan a fuyi ala e nder muɗum haray ka tigi tigi ande kadi e weltodira ni si tawi ko yewtuɗen kon ɗo metti goɗɗo si tawi tawi ko hani mettude mo haray ɗen tori on tigi yaafuye si tawi noon koko wawi mo welde har eɗen ɓurtina e ɓernde makko haray fo hino weltana inchallahu on se retrouve demain donc en yaalimo ɗo haɗa ɗon andi piiji ɗi wela fi yo Allah reeno en hawtita ayna tiku on se retrouve demain soir bye bye les gars.